evde radyoya denge gele. جنابان دانوچه رادیو دنگ گل دم با شیر و 29 مجدار 2024 این لبروکسل ساعت 10 آمده 12 گدار نجم نوچه این سرسی به پیشکش بکن دم آزادی ریبر راپویه آوابونا PKK آوابونا نتوى ديمقراطيكا 27 مجدار بنجي جانا آزاده 27 مجدار کردستان رونیکه 27 مجداره بنجي ارتجبینا جنه لکردستان دست پیکر جیهان بلاو بو بالريحة 27 مجداره تاكوشيله بلند بكن برای بعدی را آزاد بشی لبستای آمده کارین ارشین لشکری لگوری آگاهین جشافکانین خوجی هاتن اورگرتن ارتش ترکا داگر کر لهر ماشر نخی دست به تفگر که مزنا داگر کر یدیکه والیتیا ترکاشر نخی به داخویانیه که جه 28 مجداره حتی 12 قانونه ناوند جی دنافده هفت هرمن شر نخی و که هرمن اولهی تایبتا دمکی راگهاند پی رجی یکینه این و شارتی لهرمه هاتن بجه کرن ev yekine tevi cerdevanên sêgir ki ango şen û bayaşir nexê li herêma bestayê kemînan datînin. Di heman demê de gelek esker veguestin herêmê û amadekariyên mezin dikin ku tevgereke eskerî bidin destpêkirin. Devleta Tirk li şehbayê welatiyek birîndar kir. Devleta Tirka dagirker û çeteyên girêda wê gundê Xirnatayê kantona Efrîn şehbayê bombebaran kir. Di encama bombebaranê de welatiyê bi navê Delîl Fewzî îbû 28 birîndar bû. Li bajarê Qamişlo 106 merasîmên şehîdan hebû. Meclisa malbatên şehîdana Qamişlo şehîdên meha mijdarê bibîranîn. Ji bo bîranîna 106 şehîdan li goristana şehîd Delîl Saroxan merasîm hat lidarxistin. 106 şehîdên meha mijdarê di dem û deverên cuda de şehîd bibûn. Malbatên şehîdan dostên wan û gelek welatparêz beşdarî merasîmê bûn. Merasîm piştî rêzgirtinê dest pê kir û dûre navê 106 şehîdan hatin xwendin. Merasîm bi pêşandana sînevizyonekê derbarê şehîdan de dewam kir. Salvegera damezrandina PKK li çeperên gerîla hat pîrozkirin. Gerîlayên Azadiya Kurdistanê li hemberî ku li herêmê parastina medya li dijî dagirkeriya Tirkşerekî giran dikin jî salvegera damezrandina partiyê bi coş û kelacaneke mezin pîrozkirin. Gerîlayên Azadiyê ji bo Kurdistaneke azad jiyaneke serbixwe û pêşerojên azad li çar aliyên Kurdistanê têkoşînê dikin. Dibin mercên giran jî Gerîlayên Azadiyê li qadên şer damezrandina 46 salvegera PKK bi coş û biryardariyeke mezin pîroz kirin. PKK bi ked û fedekariya şehîdan û felsefeya rêberap û hebûna xwe mayîn dekir. Cîwanên Kurd ku bi paradigmaya rêberap û têkoşînê dikin, pergala koletiyê hêzên mêtînger red kirin, jiyaneke bi wate û şehadeteke bi rûmet tercih kirin. Ev peyam her roj li çiya û bajarên Kurdistanê deng vedide. Asya û rojger ku çalakiya fedayîkirin û şehîd bûn, bi wêrekiya xwe bi dilsoziya bi rêbertî û gelê xwe re bûne semboleke mezin ya berxwedanê. Gerîlayên Azadiyê dibin êrişên giran û bombardûmana balafirên şeriyên devleta Tirk de berxwedana xwe dewam dikin û di heman demê de bi coş û moraleke mezin salvegera PKK pêşwazî kirin.
جوان وارگاه پنابران یا شهید رستم جودی جشن وژین پیروز کرن. یکیتی خواندکار نازات لوارگاه پنابران یا شهید رستم جودی مخموره به مشا مشلایی سالوگر دامزران را پککی پیروز کرن. جوانان دمشه ده بی ناوبر درشمه برس کرن. جوانان پشتی مشه لپارکا آرین جودی لبر سرانان گووند گراندن. سالوگر دامزران پککی لهلسینکی هات پیروز کرن. مراسم شاهی به پیشنگی نوند جواکا دموکراتیکا کرد لهلسینکی هات پیکانین. ده مراسم بیرانی نیده لگل سازی کرد پارتی کرد ایران و باشور کردستان پارتیا کمونیستیا فینلاندیا ایجی پیامین پیروزبایی شاندن. پشتی رزگرتنه لسر نوند جواکا کرد میرهمی تاخفی و گد گل کرد ده پواجو اکتی رو کدنه به تکوشینا 900 ساله گوهرین جدی لجیان چه بون. اف سردما جی گرینگ او به سردما گل گوهرتنان جبو ویجی دوی گل کرد جنها او هر دم بهتر تفگر آزادی کرد و گریلاین آزادی دستک بکه پشتره هلبستفان آردلان آبدو هلبست خوندن. پیروزباهی به موزیک و سرانین احمد دلشیر حوزان جومرت و گراندن آگوونده حتی درنگی شوه دوام کرد. لمردینه دو کس هاتن گرتن. لنافچه آرتوکلو و قوسرگین مردینه 11 کسین که 26 مجدار ده سردگرتنا مالان ده هاته بون بنچاف کرن کاروبار ایروان این لامنیت تمام بون. جه بنچاف کریان یک جه زاروک 5 کس پشتی افاده لامنیت هاتن بردان 6 کس جی سوخیات ده هاتن کرن. بریارا نپنی دانین سر دوسیه محمد شیمدی 40 و مدینه شیمدی 20 جی دناو ده 6 کس که سوخیات ده هاتن کرن پشتی افاده این لدوزگری به داخوازا گرتن و 4 کسی به داخوازا کنترول عدلی سوخی دادگری جزای صلحی یا مردین هات کرن. 4 کسی که سوخی دادگاه جزای صلحی هاتن کرن هاتن بردان. محمد شیمدی و مدینه شیمدی ین که دچالاکی ده لپیشی بون به هنجه تا هرچی کاسینه اندامه ریخستن انرژی لسرنا و ریخستن سوچ کرنه هاتن گرتن و وانشاندن گرتیگهی. نه نویسکار و روزنامه‌وان هاتن بردان. ده چارچوبه لپرسینا سردوزگری کمار یا اسکی شهری ده لامد و گلک باجارن ده داوتنا سر مالانده روزنامه‌وان و نویسکار هاتن بنچاف کرن. افاده پرانیان کسین این بنچافکری تمام بو. سروک کماله روزنامه‌وان جن آمزوپوتامیا مگه که روزا متینا کاریکاتوریست دوغان güzel نویسکار ورگر ömer باراسی و برفین آتلی به شرط کنترل عدلی هاتن بردان و درهنر آردین دیرن عبدالرحمن آیدن هلوستفان احمد هجری izgören وینگر امرخ کلکچیر و روزنامه‌وان احمد سنبول جی به داخوازا گرتن سخوی دادگری هاتن کرن. دادگری بریارا بردانا هر نه کساندا. سازی ناونتوایی روزنامه‌وان بنچافکری سربست بردن. فوروم روزنامه‌وان جن ین بهراسپی آی فی جی به دستک فدراسیون ناونتوایی و کماله روزنامه‌وان گوالی داخویانی دو واوتنا سرمالان و گرتنا بنچافکرنا روزنامه‌وان کرد شرمزار کرد. فوروم گوت که دستلاتاریا ترکیه دخوازه روزنامه‌وانان بدنگ بکه و گوت ام بانک لرایدارن ترک دکن که سیاست و کریارن فاشیزان ترک بکه و روزنامه‌وانان هاتن بنچاف کرن دمل دست سربست برده. ایرشن خرکرنه لستنبول هاتن پروتستو کرن. هزین کد و آشتی و دموکراسی ین استنبول لناوندا کرین و فروتون یا شیشلی
به داخویانیه که بنچافکرنا روزنامه‌وانان نویسکار پارێزvanên mafên mirov û welatiyan şermezar kirin. Parlamenter Dem Partiya İstanbulê Hevserokê Dem Partiya İstanbulê cigirê seroka CHP İstanbulê û nûnerên gelek partiyên siyasî sazî û dezgehan tevlî daxuyaniyê bûn. Di destpêkê de Parlamentera Dem Partî Kezban Koyuncu Axifî û got divan rojên ku bangên ji bo çareseriyê dikin xirkirina siyasî dikin. Ev jî de daxuyakirin desthilatariya AKP û MHP lîstikan dike. Pişre li ser navê girse rêveberê sendîkaya Keskê Eren Ertîn daxuyanî xwend û got li Tirkiye mafê bingehîn azadî û mafê sendîkayan têne binpêkirin. Zextên ku kesên li dijî pergalê ku xizanî bêadeletî bêhuquqî serwere derdikevin dikine armanc. Eren Ertîn bang kir ku demildest kesên hatine bincavkirin bêne berdan û got em ê tekoşîna xwe ya li dijî zextan biryardarî bidomînin. Şamê hêzeke mezin Sêxû gundê Helebû îdê vekir. Piştî ku çeteyên Heyet Tahrir el Şam ku dibin sîwana dewleta Tirk de ne êrişî gundê Helebê kirin, desthilatariya Şamê hêzek mezin şand herêmê. Hêzên çete diyar kirin ku armanca wan dagirkirina Helebê ye. Navenda çavdêriya mafê mirovana Sûriye şorê jî ragand ku desthilatariya Şamê firqeya çaran, firqeya 25 ya Erkên Taybet û firqeya 11 Sêxû gundê Helebû îdî vekirin. Çavderên siyasî destnîşan kirin ku çeteyên Heyet Tahrir el Şam bêyî fermana Enqerê êrişa nakin û got ji sedema êrişa çeteyan xelkê li gundên dora Helebê koçî taxên Rojava, Nubul û Zehra kirine. Gotarên êja menûçe pêşkêşkirin dembaş.